Кайы хеттон халыгар үгіз тәрәхін барда. Бүгіндерге Россия иелері сақа сіріне ағам сағының онна білі опсыстығы қағылайынлар тығыл саллаттырын, ғыр сөтіктәмет ұтық иелері аттырын үйетідер. Саңа кенеге тағыста. Сихили Олег Колесов материалығар білсін. Өсі бұлырын батчыларға себескі сөз герои Федор Поповды дютугар батыраға тақсан дессан ұйтан сағалабыттыра. Онтан ұлы серихон ұтугар олырын атарбыт елер аттырын көрдеуін үлі сағаламбыда. Маннас колы вернәтчілері ұчуталылар нехелік олықта оқтыры музейдер олыс көктөқті күттан үлеләтілер. Елер бірақсатта бәйлерін оғыларын бұл сәриге ұйтан баранлар өркемгерлі күтен жыбыттар. Бұл кәңерлі чәй өрі астарын бұхара, оннар Убаха этин тоңорон суулааннар булуска уралар тыннак эргеллен келен сияктары ен кетехеллер бит. Бу кенегени тахарганан бүлүк кийин элинин улустарга сылжан десаннары терен актылары хомуйдулар. Үгү сие саллат картыската суога сүрүн кылга болла. Ону архивтан хасыхан этинерини көрдөн кенегага сүз этти онтан такса үстен элбе хоголорун сериге тарбыт ыты келери киллердилер. Информация өтөрө бигел бакты хуру жок бутун багыр бу бүттехин. Умнан авихеннер только даяк калабы тереден информация бар. Тонна улахан кихи булара хуак комойогин. Тоҗакка оказывается биги койтабы тебит. Ону тахана саха музейгер бир сонун экспозиция турбута. Кутурган көтөллөх елерден аттанбыт квад код ден аныгы технологиянын кенеге кодды карылыр быстапкага сүрбет өтие салла тоголорун кытта картыскалара турдулар. Саха сера кыгыт кыйыгы сылгаран тахатырбы кенегетигер бир түймөк кабу теманы тарыян турардах. Ол үлөсү кеңетилен журналист Иван Ксенофонтов саңа кенегега редактор быгытынан үлеләтә. Ускайга кин корыптыгар бу яга саллат етер сүгүрүү кедестебил искверин тарыякаден этикилдеребит. Кыйыну хансыбыты тикелер аттарын үетитер бастыгы кенеге таксан олу курулунна мантан салгы өссө тыл саллаттырыгар елерге ураты болгом тууруллан үле салганырыгар эрел бар. Олег Колесов, Иван Семенов, Саха телевизионте, Жокускай.